Pozdrav prijatelji, dobrodošli na moj novi video. O čemu se klip radi? Radi se o tome da se cure boje, znači cure se boje ići u teretanu. Ići u teretanu i trenirati kao mi muškarci. Oni misle da ako u teretanu da će dobiti mišiće kao mi muški, a to jednostavno nije istina, to je jedna velika laž, jedan veliki mit. Vi, cure, ne možete dobiti takve mišiće kao mi muškarci. Zašto? Jer je vaš hormon, znači vaš estrogen je puno veći nego vaš testosteron. I vaš estrogen vama ne da da vi dobijete toliku mišićnu masu kao mi muškarci. Zato je za vas najefikasnije, ako želite smršaviti ili biti u top formi, da radite iste vježbe kao mi muškarci, znači isti trening. Ne razlikuje se uopće trening od žena i muškaraca. Znači to je sve isto. Najefikasnije znači smršaviti uz trening sa opterećenjem. Naravno isto samo uz zdravu prehranu, znači morate biti u kalorijskom deficitu. Također isto morate paziti da pijete dovoljno tekućine i da je trening težak, isto kao kod nas muškaraca, hipertrofija, ako želite dobiti malo na masi, više ponavljanja ako želite potrošiti više kalorija i smršaviti. Također isto, što se tiče treninga za žene, ja znam da vi nemate neku veliku snagu, da vama je teže nego nama, to je istina, da. Ali zato uzmite manju kilažu, tek toliko kilažu da uradi recimo 4 do 6 ponavljanja kod hipertrofije. Za mršavljenje idemo 10 do 15 ponavljanja. I zato je jedan veliki mit koji moramo riješiti, koji stvarno često dobijem poruke preko Facea, Tomislave, bojim se trenirati u teretani, ne želim izgledati kao, ne znam, kao jedan bodybuilder i to je nemoguće. One cure, one žene koje tako slično izgledaju kao neki bodybuilder, oni se rokaju steroidima, to je jasno, i tako podižu njihov testosteron. I samo radi tih steroida oni tako mogu izgledati kao mi muškarci. Ali vi, cure koje ste prirodni, znači natural, vi ne možete dobiti takve mišiće kao mi muškarci, nemoguće. I stvarno je smiješno za vidjeti kako cure se boje, kako mi pišu poruke, Tomislav pomozi mi please, šta da radim, šta da vježbam, da smršavim. Znači trening sa opterećenjem, zdrava prehrana, želja i volja, to su faktori do uspjeha. Znači da još klip sumiram, radite znači, trening sa opterećenjem, ubacite isto cardio sessions, znači radite cardio trening, ajmo reći 2 do 3 puta u tjednu, nakon vašeg treninga ili ujutro na tašte. Zdravo se hranite, pravilno se hranite, budite u kalorijskom deficitu, ako želite smršaviti, ako želite dobiti malo kilama u suficitu. Pijte dovoljno tekućine, znači vode, voda je jedan filter za sve, voda ima puno raznih beneficija za vaše tijelo, za vaše zdravlje. I također isto trebate imati volju i želju, znači fizička redovna aktivnost, ići u trening redovito, ne reći danas ne mogu, kao danas se loše osjećam, to nema. Znači ići na trening redovno i samo tako ćete smršaviti kako treba na dugotrajni rok. Zato stoga držite i doće vaša forma do ljeta. Hvala puno što ste uključili opet moj novi videoklip. Ako vam se ovaj klip sviđa, ostavite jedan like. Ostavite komentare kako vi trenirate, na koji dan, koje mišiće. I tko se još nije na Balkan Fit kanal pretplatio, nek to sad učini besplatno. Hvala puno na vašoj podršci. I posjetite moj sajt Team Balkan Fit na Facebooku. Vidimo se uskoro uz novi videoklip. Pozdrav, Tomislav Zovko, a.k.a. Balkan Fit. Ko čeka, taj se načeka. Uz red, rad i disciplinu možete sve uspjeti. Počinjemo sad. Upadajte u moj Team Balkan Fit. Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit.